kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbagal daw yun na nainggis. Apay, anya man ang tigagaram si ka, Valdez. Kaya't ko makita ni Mariela, nana. Anta ka day? Talaga mo day ti alalaki Imbagak lang din aliklikan na ti anak ko. Nagpuskol pa'y laang ti rupa na nga agsubli-subli dito'y balay. Napauli kayo mat nana. Adda ka din ni Mariela? Ay kwa. Awan ni Mariela dito'y balay. Ada na panan na. Tinaibaga na kanya kat day off na kano ita nana. Di ka ba mati kanyak? Awan ko na lang aruday. Pumanaw kan, tado pa'y ti agur-uray at trabaho. Di ka man manaktak? Ni, apay apapanawin nyo ti bisitak ngay nanang. Ay, na yan. Sumrag ka, Valdez. Pasensya ka na. Kalkalpas ko laan nagdigos. Apay akas din inanang mo, Mariela. Kasla makaungot tunggal umay ka sa rongkaran iti balayaw. Ugali nanti kasjay. Di mo latan ikas kaso. Saan samat asyak ti kayat na parakin ka? Ay nawaw, saan mo't amabalin ani nanang ti agpili iti pakiasawaak Saan mo't nga iso ti makidan na? Unangam. Ay, nakapudpudot ti panawon ita. Makitugawa man pa'y kada kayaw. Anya? Ha? Dito iti pwesto kay. Nay, apay ngay, di kay mutin agsao adwa. Ituloy yu ti agsarita Nalpasan ananang, nakapagsarita kamin. Di kay madanagan, tagpaangin aklang ditoy. Saan ko adenggan no anya ti pagsaritaan nyo adwa. Naimbaglangan, tanagawi dan tilukaw. Ay nawaw, apay ka di ay akasta kayo nanang. Nobyong ka di da Valdez, Agdat-daton pa'y laang kanyak nanang. Agpaysaw, saan mo pa'y nga inaklawn? Saan pa'y nanang? Saan pa'y gayam? Ay, agyaman ak Diyos kaw. Makaangisak manen itinalukay. Ni, anyat kayat yo asawon nanang. Ti amok akit inaklon munday di alalakay. Saan pa'y gayam? Apay, saan nyo akayat ni Valdez para kanyak nanang? Saan apulaos? Kat no nasingpot ni Valdez, nagagat pa'y. Uray na singpot at taon ni Valdez. Jakmet kayat anikarding ti agbalin nga abalayan ko no agkasar kayaw. Anya? Dayjay ti kayat mo akatugangan. Laad kan mamirmiraot. Nagsasao kayo mo nanang. Kunamutlan na pintas kayo mo. Ay basta, saan ani Valdez ti kayat ko ama asawam. Tadyak kayat ani karding ti agbalin nga abalayan ko. Period! Adda mo gaya mon relasyon da Valdez kan Mariela Mariinguez. Ay awan pa'y sigun kin ni Mariela, kat agdat-daton pa'y laang ni Valdez kang kuana. Inaklon na kanaw, idi na palabas alawas, Maray. Ay nawaw, asino matinang idanon kang ka, Mari Imay? Ti abalayan tubim Maray, ni Kardeng. Ay, pakpakawan. Nay, apay ka day, Maray. Imbagak lang arudin aliklikan na day di Valdez, inaklo na kidain. Nasingput mo't ni Valdez, Maray. Amok day ta, Maray. Mudlagayam. Nasingput ni Valdez, ngam kagurgurak launay ti amana. Diyak kayat ani karding amamirmiraot ti agbalin nga abalayan ko, Maray. Numabalbalin akit jay kumamot adda mabalin na itibiyag. Anya? Naimbagal daw mo, kamsat. Anya ti umay mo ibaga. Sika ti gagarak, sika ti kayat ko makasarita. Agpada kayo iti anak mong agraraman. Agraraman? Agpay sumay, agraraman ama ikamang iti pamilya may. Nay, agtanang ka Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasaom kada kami iti putot ka.
Ibagam iti putot mo, taliklikan na ni Mariela ang anak ko. Apay ko mga araminag ti kastano ipatpatag naman ti tunggal may sa. Sika, ti makagapaw. Nay, apay asak ti pabasulam ngay. Saan asika ti kayat kong agbalin nga abalayan ko? Gapaw ta mamirmiraot kamay kasta kaday. Ay, basta kasjay. Kasaritam to ni Valdez, ta mga numapan manan ijibalay, kat anya pa'y ti maaramid ko kang kwana. Nagsasao ka, ako namlano asino ka, akangatuan may. Panagkunam ka day, kayat ka, ngagbalin nga abalayan ka. Sika, amata po bray. Anya? Makiwin naswas kay ti Dadya Mariela. Ay nawaw, itaan nga aga pong aramidag ti kasta tatang. Saan nakas ganing guys, ti kayat kong abalayan. Anya, matapobre kan nakatangtang sit Dadya nga ina tinobyam. May nga rod di ti balay itay. Nagado asauna. Mangibabain. Ay, naglukon. Anyat imbagbaga na kada kayo ngay tatang. Saan asika ti kayat kong abalayan? Kung kunanakit din kanyak. Anyamot tan. Tapno awanan riray. Ibrik mo ni Mariela. Nasaya at ataw ni Mariela tatang. Why, naamok na ita. Ang amjakmut kayat ti abalayan na amata pubray kan natangsay. Ang mga no agkasar kayo kat kanayon to nga agsubang kami iti dadya nga Ingles. Nanyaman ti parikot yung adwa. Di na kami iramraman tatang. Ay nawaw. Ipalubos mo nga iroroman naktiin na tinubyam. Anyala unay ti pagdantanagan nyo aya. Uray agginura kayo kanina na Ingles. Okay lang. Ta saan mo't ada kayo nga agabalayan ti agden na. Naurnong tayo dito, pagsasaritaan tayo ti may papanitikal lay sa amin kan Mariela. Kat pangaasiyo di kay agap-apa na ng tatakarding. Mano ababaw iti plano yung apartyen tayo aya. Mano ti kayat siya Mariela, nana Ingis. No siyak, bain ti adadakkel ababoy kan may saanwang. Nay, agasem man na ita. Nagadong nana. Kat kasta talaga Sobra ti bain ti ababoy kun may saanwang nanang. Agsardeng ka man si ka Mariela. Apay amadanagan ka kat si ka ti babae. Lila mabalain, alimala ababaw kapsat. No anya ti imbagak, iso ti masuraut. No saan nyo akabailan nga ipaiday ta. Di yun namnamaan nga ada mapasabak akalay sa itinagbaetan ti dua. Agasem kanumot na dya daw, dawatan da. Pangalaan ta kumabot nga iti may gatang iti bain ti ababaw, ikan may sanuang. Pagsarita namin to ka ni Mariela tatang. Simple lang kumatiplano mi ka. No apay nga na nagsaludsod kayo pa lang iti dadya nga Ingles. Nakailat ako man ati nagplano. Respeto mi mutten kan kwa na tatang. Wala angam subramutan ti daw dawatan na. Di kayo madanagan. Ta sigurado asaan akanunungan ni Mariela ti kayat ni nanang na. Wala. Tano ipilit na dyan nga Ingles ti kayat na. Sumapol ka lang nga iti sabali nga asawaam. Saan lang mo't ati anak na ti babae dito lubaw. Kunaklakit din no saan matuloy ti kalay sa Dabaldes kan Mariela Mare. Saan kumaa ngam ipilit damay? Ha? Saan lang arudan ama ipaay da Valdez ti bain ti ababoy kan may saanwang? Makiasawa pa'y laang iti dadya lalaki. Ay nawao, nagadumo nga mintabain ti ababoy ang kan may saanwang Mare. Anya nga ro ti kaya da, may salaang. Mutten at tabain ti Maray. Ada pa inuang na. Naglalaingan da ngay no may sa ababoy lang ti dawaten may. Saan mo't anapatagkat no mano ababoy ti maparte Maray? No siya, napatag kanyak maray. Talaga di mo kayat ni Karding nga abalayan Iso nga ron nga ibirbiro ko, ngam kontrabida ngamin ni Mariela. Imanugot ki den iti 5 ababoy laang. Kasanulaangan amatungpal ti arapaap ko may. Anya nga arapaap Maray. Ti arapaap ko amaadaan iti baknang nga abalayan Kas kumakeng ka maray.
Dahito iti isuot yu iti special nga aldaw minanang. Saanan nga agbaliw ti kapanunutam, anak ko? Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga ay ayatek ni Valdez. Hay, saan pa'y anala daw ti amin? Mabalin pa'y nga ibabawim, anak ko. Day tati saan ama pasamak nanang. Kaya't yuman kan saan, matuloy ti kalay sami iti lalaki nga ay ayateng. Ay, una yan. Abalayan kunto day di akardeng. Gaputa saan dabak nang, kasta kayo matan kadakwada. Nakababain ka ni Mari Imay. Anya kumati nakababain ijay ngay. Kita ba nang dagiti abalayan na day jay? Di yu ibagang arapaap yumot ti maadaan itibak ng abalayan nanang. May mayat nga minubak ng ti abalayan ka. Anyan aklase ti arapaap day tananang. Uray marigrigat laang datatakarding, masiguradok anasaya at datao. Di kay man agpili-pili iti agbalin nga abalayan nyo nanang. Nagalas ti kasta. Napintas gayam ti impaaramid ni Valdez abalayda ken Mariela. Napintas mga ibagbagam Mari Imay. Kano simple laang. Kasla kulungan pa'y ti manaw. Kulungan ti manok mo't nga ibagbagam maray. Agpay sumang Maray. Kasla kulungan ti manok ti impaaramid na abalayda. Napintas latamot maray. Simple laang nga main. Ngam at least, ingkarkarigatan na mo tinagpaaramid para iti pamilyada. Una yun agasat ni Mariela. Ay namare, ag-move on kan. Nalpasan. Nagkasaran dagiti dua. Oray anya pa'y tararamidam. Saanan ama ibabawi day jay. Ti panunutem latan ket nasaya at ti manugang ken abalayan mo. Nalakakeng ka ti agsasaaw. Ta saan mo't asika ti adda iti sitwasyon ko ita. Saan mo nga amuno anya ti marikriknak ita. Nagasat latta ti anak mo ta oray pobre a pamilya ti nakaikamangan na. Nasaya at dalataken kuana. Saan akas iti daddu mga abalayan dita, anaranggas da kadagiti manugang da. Nakayong matkayam naman. Umay kula kumasarungkaran ti apaw. Ay, wala na. Sumnak kayo. Mabitlaang. Chinilas samot ni tatang mo day toy. Ay, wala na. Adda ni tatang di taunag. Ay, kasta aya. Rung taymi nga magayam. Sumrak kay ki di. Tagbanding tayo man mat nga kakapamilya na nang. Sanan. Agsubliak tulangan inton maminsan. Anya? Ibatik day to'y natang para kada kayaw. Di mo dakdakamatan kan Mariela nga imayak. Inakaw. Ay nawaw, nagsubli kamot adagos Mari Ingges. Kunak man no sarong karam ti apukaw. Kumaa, ngamrong taymi nga maray. Apay maut. Ada ni Karding ijay. Naimbaglaangin ata nakitak ti chinilas na itirwar. Ay unay kan maray. Anya ngay kumatidakas na no adda ni abalayan mo ijay. Sa anak nga rod akong portable no day di atao ti kasangsangaw. Gurguraom jay tao, kat awan mo't dakas nga inarabid na kan ka. Tituyak laangan nga gistambay ita maray. Ay saan amabalin maray? Apay asaan? Mapanak iti ayan ni abalayan ko inton madamdama. Adda ka no napatag apagsaritaan may. Adda man siguro itadnan nga imported at tsukulit kang kanya maray. Diyak mo awan mo't nadakamat na. Basta timbaga na laeng kat adda pagsaritaan may. Agawi da nga rudan no adalakad mo. Italaan na kaawidag. Ado nga minti naramid ko iti garden. Bakit? Kumusta ti anak ta? Agurigor lang talakay. Madanagan ak una yun. No kasta nga rod. Ipantayo na iti ospital. Wanin di na mo lang amin kayat timangan. Panagkunak nasken ama dextrose. Agsagana ka nga rod. Mapanak itayan ni tatang. Aramatan tayo ti tricycle na. Wala kay, agawaam, narigat no agkumbulsyon ti anak ta. Bakit? Orayan at nito. Lumabas siya, Mari Imay. Papa na maray,
Ije ospital man, Maray. Ay nawaw, apay ijay ospital maray. Asino ti na ospital? Ti apo ko ka, Maray. Anya, naan-ano ti apo kom? Agurigur ka no, kundi na kayat ti mangan, ta isarwa na kanumulaang, iso aday jay. Intaray day di kalman. Ay kat na-confine nga rudan ano kasta. Kapilitan, Maray. Magpatuloy akaw. Agistoryatan tulaangan inton madamdama. Anya jay nadamag ko lakay. Nagapadana ng kantatang dito'y ospital, itay nagawid ah. Uwan bakit? Ay nawaw, anya ka naman ng tinagapaan da. Jak man amo ka nagajadwa. Talaga anak puro ti dara da titong galmay sa. Ay, nakababain ti kastangar aramidan dagita adwa. Uray dito ospital, agsubang dalat na. Kasla saan da alakay kan bakit? Dahil tangaron. Naimbag ko naman, tadda na nga nawa kadakwada. Kat, nagawid dan adwa? Uy, imo na ni nanang mo. Hindi ko alam, si marunumat ni tatang, ta mababain ka no. Ay, una yan aya. Tila pagapapaan dagita nga agabalayan. Makauma nga ron. Agsarita taman nanang. Di mo matimpak pa ka mo nga umay kagayam dito'y balay, anak kaw. Napatag ti bagak kada kayo. Maipapanitian niya, anak kaw. Nagapa kayo kanumat nga agabalayan iji ospital, idi na ospital ti apuyo. Ay kwa, adala di mi nagkinaawatan kini Kardeng. Ay nananang nakababain. Bakit kanlakay kayon? Ngam papaanawa kayo pa'y laang ijay? Basol ni Kardeng ah. Salsalod-sudok laang mat no ada pagbayad iti ospital. No may papan kadagita abanag, da kami nga agasawa ti makaamuna nang. Di kay makibiyang. Wan ang No kanayon kayo nga agapa. Awan gulo ang kanayon. Ang mga no inton madamdama ket da kayo pa'y ti makagapo nga agapa kami iti asawa. Saan mo't anak ko? Pangaasiyo ananang, diya kaya't ama ulit ti kasdian na pasamak. Irespeto yung matngamin ani abalayan nyo. Saan atila isaw-sawang yukan kwa na? Naawatan nyo ka de. Nakita ang nagturong ni Mariela di tabalayo itay maray. Madlaw ang makaungot. Kasta unay ti unget na kanyak itay maray. Apay kanumot. Wan tanaamuan na nagsubang kami iti dayji akardeng, idi nagkita kami iti ospital. Nakababain kanaw. Ay una yun. Apay ngamin adiyo ilugar mo't maray. Nakababain mo't nga agpaysua. Nuuray ije ospital ket agapa kayo. Diya ko nalapdan ti bagik amaray. Agkontrol ka mo ngamin amaray. Ti panagsasaum ngamin ti parikot. Di mo amo ti agkontrol. Apay asirmunan na ngay. Amom tinapasamak aya. Ti may bagaklaeng ket agpakumbaba ka mo ngamin maray. Laglagi po nga agabalayan kayo kin ni Karding. Rumbeng laeng nga irespeto yu ti tunggal maysa. Di kay agaramid iti pagapaan dagiti anak yaw. Taamangan no inton madamdama ket da kayo ti mangperdi iti nasaya at alinnangenda kas agasawa. Adda ka magayam dito'y abalayan. Uwan tainyeg ko dagiti nyug adaw-dawatan ti manugang kao. Mailaok kano iti mailuto inton bigat. Nang yugak mo't iti natang. Ay wala, tapnoad na may laok iti pansay. Nagpartak ti aldawan niya. Uwan nga raw, kasangay man ti apo ko ta. Talugaya man ti tawon na. Wen nga raw, lumaklakay kan bumakbakit mutten da tao. Uwan gayam, pasensya ka ni ti panagsasaoken ka kadag iti napalpalabas nga aldaw. Siyak ti rumbeng agpasinsya keng ka. Siyak akanayon ti mangirugrugi iti apa. Ket siyak mahit, jak amaw tagpakumbaba. Tunggal aday bagam ket sungbatak mahit. Maawatang ka. Amok amasurong ka iti panagsasaok iso asumungbat kamutten. Pakawanan nak abalayan. Napakawan ka na balayan. Urisak mo pakawanan nak. Sore abalayan. Sumir kayo nanang, tatang. Timudutan ti kamay. Agkapi tayo bay. Ay oy, umayan, nanakaw. Ay, nawaw! Di mo insultuan ti padam a tao.
Sursurwam kit di ti agbalin ana respeto. Laglagi pam at respeto iti tunggal maysa kat pundasyon tinaragsak a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.